Mbere yuko igikombe cy'isi cya 2026 gitangira, uwo bita Legend Angel Di Maria yasobanuye neza cyane, yamaze urujijo abantu benshi bamaze igihe kinini bibaza ese hagati ya Lionel Messi na Cristiano Ronaldo nuwe uzi imbere, nuwe uza ku mwanya wa kabiri. Ahangaha yabisobanuye neza cyane, yatumaze urujijo koko niko yabivuze, uko yabivuze niko biri. Rero we kugira ngo bisobanukirwe biragusaba gukomezanya nanjye ukamenya byinshi, kandi yavuze n'ibindi bintu byinshi byagiye bitungura abantu kugera aho yasobanuye ibintu bidasanzwe kuri aba bakinnyi, kandi asobana nuko abona iki gikombe cya 2026 kandi nubwo azaba akirebera hanze, ariko yabisobanuye neza cyane. Rero reka dusobanure neza, tubirebe neza ibyo uwo bita Angel Di Maria yavugaga hagati y'aba bakinnyi babiri bazwi kandi bameze neza, bakomeye mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi. Rero kora subscribe kugira ngo udajye ucikwa n'ibindi biganiro. Welcome. Uwahoze ari umukinnyi w'ikipe y'igihugu Argentine, Angel Di Maria azarebera igikombe cy'isi cya 2026 mu rugo nyuma yo gusezera mu ikipe y'igihugu, nako gusezera ibijyanye n'imikino cyangwa se gusezera ikipe y'igihugu mbere y'iyo mikino. Mbere yuko irushanwa ritangira, Di Maria yabajijwe icyo atekereza ku makazi mazi misi cyangwa se zigaragara hagati ya benshi, aho bavuga baba confusing cyangwa se bashidikanya imbaraga za Lionel Messi n'iza Cristiano Ronaldo, bavuga ati se ninde urushundi bimeze gute. Abakinnyi babiri bafatwa nk'abakinnyi beza cyane ku isi kandi bakora ibitangaje kandi nk'aba legend mu mupira w'amaguru. Di Maria yavuze ko kuri Messi, kuri we ubwe Lionel Messi ari we ashyira imbere, naho Ronaldo akaza kuri kabiri, ashingiye cyane ku mano karemano Messi afite. Angel Di Maria yagize ati, kuri nge Lionel Messi ari imbere ya Cristiano Ronaldo kuko ibyo akora byose biza bisanzwe kandi ari karemano, mu gihe Cristiano Ronaldo we yageze ku rwego rwe binyuze mu kazi gakomeye yakoraga buri munsi nta kuruhuka. Di Maria yabisobanuye neza cyane. Uwahoze akinira Real Madrid na Paris Saint-Germain, n'umwe mu bakinnyi bake bagize amahirwe yo gukinana n'aba bakinnyi bombi mu mwuga we. Mu gihe Argentine ikomeje imyiteguro y'igikombe cy'isi, umutoza Lionel Scaloni yaherutse gukora imyitozo idasanzwe cyangwa se aho adashyize Messi mu bakinnyi babanza mu rwego rwo gutegura umukino we wa mbere bazahuramo na Algeria National Football Team. Di Maria yongeye gusobanura ko impano ya Messi ari ikintu yavukanye, mu gihe Ronaldo we yageze ku rwego rwe binyuze mu kwitanga no gukora cyane. Cristiano Ronaldo yisunikaga kugira ku rwego rwo hejuru cyane kugira ngo agere aho Lionel Messi ari, ariko ibyo Lionel Messi afite ni impano ye yahawe n'Imana, biza bisanzwe kuri we. Di Maria niko yavuze ibintu we yabivugaga. Nubwo amitamo Messi cyangwa se nubwo Di Maria ahitamo Messi, Di Maria we yashimangiye ko bombi ari abakinnyi beza kandi bakomeye cyane mu mateka y'umupira w'amaguru yagize. Yavuze ko cyase yavuze ngo Lionel Messi na Ronaldo bageze ku rwego rwo hejuru cyase rumwe n'uwo bita Diego Maradona, kandi ko akenshi itandukaniro ryabo rishingiye ku bikombe n'ibyo bagezeho mu mwuga wabo. Di Maria yamaze imyaka myinshi akinana Messi mu kipe y'igihugu ya Argentine, bafatikanyije cyangwa se bashyize hamwe batwaye ibikombe bikomeye birimo FIFA World Cup na Copa America. Nubwo atigeze akina na Messi mu kipe isanzwe nk'iyo na football club nk'uko navuga Barcelona cyangwa Real cyangwa indi timu, ariko yagize amahirwe yo gukina mu iki cyangwa se gufatikanya mu ikipe y'igihugu, kandi nanone yagiranye ubufatanye cyane bwiza bumeze neza n'uwo bita Cristiano Ronaldo muri Real Madrid hagati ya 2010 na 2014. Muri icyo gihe Di Maria na Ronaldo bagize ubusatirizi bukomeye cyane ku mugabane w'Uburayi, aho bari bayobowe n'abatoza bameze neza barimo Jose Mourinho n'uwo bita Ancelotti. Di Maria we niwe watanze umupira wavuyemo igitego cya Ronaldo cyahesheje Real Madrid igikombe cya Coupe du Rey final ya 2021, ndetse anagira uruhare rukomeye mu mwaka wa 2013 na 2014 ubwo Real Madrid yatwaraga igikombe cya 10 cya Champions League kizwi nka La Decima. Rero igitekerezo yawe muri comment duhahurire ngo umbwire nimba ese ukubona uwo bita Cristiano Ronaldo
ese umbwire ngo ese Cristiano Ronaldo umubona gute, ese uwo bita Lionel Messi umubona gute, ese amakuru duhawe n'uwo bita Angel Di Maria urayemera, ese uwo bita Cristiano Ronaldo urabibona gute, ubona koko yaza ku mwanya wa kabiri kuri Lionel Messi, ese Lionel Messi koko umwanya wa mbere arawukwiye? Igitekerezo cyawe ni muri comment. Rero nkuko twabyumvishe uwo bita Cristiano Ronaldo rwose impano ye batusobanuye ko ituruka mu gukora cyane no kwitanga, mu gihe uwo bita Lionel Messi we impano ye ni impano yahawe n'Imana, ni talent ye yavukanye. Rero arakora kandi birizana kandi biba bisa nkaho ari ibintu bisanzwe, nagakoresha imbaraga nyinshi. Rero jiwe kora subscribe kugira ngo utajya ucikanwa n'ibindi biganiro, kuko isaha n'isaha ikiganiro cyacu kiba kiriho kandi kivuga amakuru meza nyayo agezweho, ku buryo utazigera ucikwa na football update. Imana ikomeze kubana nawe.